Broj 1 je Hrvatska, dobili su protiv Španije, završili su prvi u grupi tamo, u formi su, mi smo završili drugi, izgubili protiv Njemačke. Nismo do sad igrali naš najbolji rukomet, tako da za mene nismo favoriti, ali borimo se, tu smo još i daćemo sve od sebe kao obično. Znali smo da dobijate utakmice sa mali broj golova, ali danas dobili ste utakmicu u kojoj ste primili puno golova. Da, primili smo dosta golova. Prvo poluvreme dobro smo napadali na našu 6:0, dobro su odigrali. Poslije u drugo poluvreme bilo puno bolje, igrali smo 5:1, malo agresivnije i našli su teško, su liče samo na polu kontru ili na kraju dali su golove, ali teško lopta stativa pa im se vrati u rukama ili stativa dodirne opet u mejer pa uđe u gol. Imali su puno sreće na kraju, bolje smo igrali u obrani, ali ipak smo morali malo ranije ubiti utakmicu. Vodili smo 2-3 razlike, 6-7 minuta pre kraja i tu smo morali dati golove i tada smo izgubili 2-3 lopte, dali su kontre, vratili su se i zbog toga smo morali igrati na kraju taj ključni money time i tu dobro da smo dobro igrali, da smo imali iskustvo jer inače možda ne bi se izvukli.